Teilamurani 11 Maharani Furo Mayong Kuthungni Jengjal Mayong Kuthungni Tongmaya Lukorok Kostong Laijak Amna Rugunyo Tini Salchani Workshop Panda Khaijak Mani Mayong Kuthung Bai Bahke Kati Mano Mayong Kuthungro Phaka Hangke Lukorok Bahke Sep Khaimano Amna Rugunyo Tini Salchani 11 Maharani Purni BSc Holnogo Tinini Salchani Koksa Panda Songjaka Aro Manjaka 11 Maharani Purni MDC Boromgunang Utpal Debroma Tongkha Khwai District ni DFO Ashok Kumar Tei Manjaka Telamura SDFO Direndra Koloi Tongkha Social Worker Ashok Debroma Khoboite Juda Juda Adongrok Manjaka Am 11 Maharani Forni Joto Mayung Kuthungbai Nok Hok Sabajangnai Rok Borok Bahike O Mayung Kuthungbai Katei Mana Amna Rogin Tini Koklam Pandangkha Khanedi Tamsaka Amchani MDC उत्पल देवरमा इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। họ đó phải mang thì họ sắm mát là ba tao phải cái ba tao ba số এক tao phải cái এক tao ba số bí bữa sau tới khai ba khai rồi ngon gì ca tới cái mà béo nó tao mang cái này lấy cái xe ô ha còn bà ai kiếm phụ ra ha còn phụ ma phải cái này ha còn phụ ma đấy sửa cái xe bồn lại thôi tới cái tuổi này lên ô anh đeren tuy nó khi bị lại thằng là dùng bài đấy nó đeren phụ cả mình đấy đeren chắc là tuy nó lại thằng last year जो किया था cái anh call back nó sẽ làm ये तो जगह सही नहीं क्या हुआ कितनी दूर कर दिया देखा आपने देखा उस साइड में वो जगह के काफी अंदर में किया कितनी दूर बहुत दूर गया अभी जो हम ट्रेंच कर रहे हैं हमने चकमा घाट में ट्रेंच किया चकमा घाट में हमने पूरा गड्ढा किया 2 किलोमीटर का चकमा घाट में आगे नहीं जा रहा है उस एरिया में नहीं जा रहा है हम बिल्कुल घर के पास से घर से 50 मीटर 40 मीटर 100 मीटर इतनी दूर पे एक गड्ढा करेंगे तभी एलिफेंट रुकेगा। वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक साइड में कर दिया ट्रेंच तो इधर से आगे आ सकता है इधर से आगे आ सकता है इधर से आगे आके घुस रहा है ट्रेंच को क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो रेलवे लाइन से ऐसे हो जाता है इधर से हो जाता है बीच में से एक ट्रेंच किया। वो भी पिछली बार भी मतलब पिछली बार भी लोगों से बात करने की कोशिश की इस बार हमने सोचा कि हम खुद जाएंगे बात करने के लिए इसलिए हमने इसी साहब को भी दिया कि इस बार बिल्कुल ऐसा करें कि आपके घर के अंदर आके नहीं आना चाहिए। आप बताओगे हमें कि हमें आपका घर को पूरा ऐसे घेर देना है समझ रहे हो कि आपके पारा में नहीं आना चाहिए वो आप डिसाइड करके दोगे हमें कि यहाँ से आप बना दीजिए कहीं पारा में नहीं आए। अभी अगर आप एक आधा किलोमीटर दूर बताओगे कि वहाँ कर दीजिए तो फिर हाथ रुकेगा नहीं फिर वही रहेगा वो कहीं ना कहीं से घूम के आ जाएगा। Mungkin tahu sampai kau punya bongkar, jadi normal saja. Kamu kerja biang di kene, lalu belai kita tu kayak kayak, main, ini pun siapa pun bukan pengen. Dia aku sampai kau bongkar aku, mana main ini je, ini pun main. Kalau mungkin aku dari para berai, ada kiri pun ada kerja. Muskonda minta Roma, Galata Paraan. Alo semua kami main bela tu miri dia, tadu miri dia. Nó có họ tàn có cái nó ở tàn thì việc cái gì vậy tôi cười họ thấy có nó đang chỉ tập cái tàn từ từ rồi bây giờ mình làm bây giờ rồi nghe cái sang cái không có cái sao hơi cái cái bữa sáng nó phải qua nó có họ tàn cái nó cái này tôi cười cả cái sao ở mày hay cùng cái nó tầm mà phải đi ra bây giờ cái là hay cứ pro bây giờ làm bây giờ cái aku tu boleh mana ya, biar apa boleh. Gaya aku ni hai le umumnya, kalau hakka kan ramai orang bisa semua hakka kan yang umum itu, aku biar itu ni baik jadi. Boleh ada orang sudah mana orang tu, bang kerja lagi dalam kan baik jadi semua ni bu. Gaya saya mana ya, mungkin yang pantai gaya saya mana ya, borong malu buat mana ya. Wah si puru punya jauh, gaya semua borong yang gaya saya, borong ni borong tangan. Đó là qua phòng của phòng trường bộ của một dây khi bao dùng cái anh xem mắt đâu có anh hàng đó sao đó phải đó còn đó cái đó này anh đó sao cái này đó là cái sát đó là cái rồi cái sát khi bây giờ tao cũng tao nó có là cái khi bây giờ anh đó sao anh có sao sao là vậy cái bớt tao cái anh cũng sẽ làm mắt không bớt nó phải sao ra đó
pati saya coba jangan main motor hasil kan nona nangsi naik biar aku borok tinggi ya aku borok tinggi ya aku borok tinggi ya biar aku tinggi ya borok biar aku kan enggak anak lu nangsi asal bisa saya kan banyak memang tahu biar tadi soalnya एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. Actually, public no tam asa sika abule sini BF usaba saka boran bukhakte ja asa sile adi bukhakte ke mo public lo tam sabo saka sabo public lo samani ke mo hai mayungoro tomku haipuno mayung suno fai disturb ta khai khata khai abo simia mayung ni bagai mo am chani bororo mung sapo taham khai mi angi dong lom de rubber kai sabai pai jago mungkin tang khai kan kai ko sai pai jago mung sa khai mi ani bagi mo am chani bor dialog lai bor ni problem no saka sing tini DFO be agi bokok sare ga mono ti elephant na zama ban chiri nai no borono ba zama ban chiri nai side by side mo amse ni bor no sung bahai klai economically strong khai mano abo ba sung sale ja bor sung ya strength rika chikon projects namnai romdi sami kainya ni punung ka romdi mushroom cultivation punung ka romdi chikon mo hai no khai jang ne akok sau bor abno help klai man kya bata question gangai kaisa am chayo tumu mushroom amono khai kya kaisa am chayo muya mamono khai kya kaisa am chayo tumu sing zami mamono khai kya ga sabo sanai sabo painai bagi sing phali man so apuni bagi pasang kaisa opinion dikha tumu government mohai riwi tong hanga ke government initiative na hatong abna pait langi kun kaisa lagaw thani phali nani so I don't think mo waisa Cox Halimani is a problem solved Haimanai, but definitely interaction financing Zaga Tangi or Samani Kami or Koglam Salinai Salimani missing 3 as early as possible, more problem not solved Hainani. But 100% Klaimana, but maximum problem not solved Hainani. Especially Mayung Bai. Borok is a conflict of stock any type of and priority hanga borok abuno base kaina drain money half purna ne ati sib jora naina ablang saini because abo department in department but assurance recover as far as Francis is concerned as early as possible borok le khana puno se borok client yar to because most of human life in department Orno Bansira Nanganai, Bansira Ninga Hako, Kunani no Nangai Brok Saitong. Abani was a livelihood finite.